Yo, abradiabi. Chofele fi dromo. Ochi alogo. Ochi esa ebanina wo ekon. Nikeji wabahi sen neken. Wake Aaye Ŋkɔmɔ Aajwɛŋ. O machine no pe wo yonkomo ye. Biene no wo dwan ye no na ekome ke wo kutukwe amle. Ke wo habiana. Nike bo you ane auntie Baki, the girl who never lost in town. Sen momo. Facebook ehwe ekemi ye bie jame. Awu dikin jona uta jame Facebook ehie mi. Like I know me dey enche nyami amugi. Le eke be share po yin social media omo. Sen omo. No fiano iye no. Pepepe. Like I know Aunt Mary la man fair for. Le un sen. Ninka bo you na po e tram ye ka je nshilo. Wa je nshino. Bo won sen bo moden ake. Oba share nha onyemiko. Ni le won e share nha enyemiko. Keke no fiano eteno. Fefo. Jo. Mene hu cho ofele efe ekon. Te wo ba ya le ten, te wo ba ke le ten. No chon ake leke biamine. Wole ake woye nunemomli. Nunemoni nunone. Nu ensubotwi ni eyewotwi. Ke woya aka keshin. Emi ajo awo. Ke se fo wo no wo pele ni nuane. Ke wonu encho wo ke maba. Leke biamie nunemo biamli. Ke se leke biang. Onukpa ike ke ko yo trape na watchofi. Ke no boy na mope na twin ni dundun ke ni no jo kankan ke eni abamotwin komeye ni esu motwi enyeme bia ne beni no mo no ha ni poke obaje poke ya hikupo efie anto ewo esa ake wo ye modern ni wo kwe wo he no jogba wo kwe wo shin le jogba bonafe ni nunemone e ka chon na agbako e ha wo ni mene iche nyami no a ekomeke ba le dan nkele yo machine no amakuchu emi ni nu enele ke hin yeta e won teleke ba ni wo gba hisande bonafe keji moko hunta iko ninu nsu etwi ye etwa nadmobi ye bie amehu ameba botoe keke yelike bu amoni sa ameba chu yo ata oje fe yo ncha jogbani bi tete ni cho dromo na no fia no yem wanda ni moshi te apa me hu na ne ka watashi ye bi e mo komini yo ake feel boni no mo do we make a shiko ne ke wo ya le no bi ne wo yo fi mo no wo ba nyi wo fi page wo ka shida ba hale because le no ni ja ha bi na kan gbe no ke wo chon wo fe mi e yo ka shida le wo ka shida ba hale fe mi yo wo ka shida ma shi chocolate nyempo ma wo opeleje ye ya ke no ne fi fa wona bunya ajaje wo twinye anwono baba ho ne fi awo gbokagbo na yo onyami wo ye nu ne mo bia mi okay no ejeshishi ene ni nunemoni enone ekena agba imbaye ekome ile he ekome leken ni nunemone ehye ni ekpatan ma ni bi ahie ichabo ke babi eja ke na ke shinya kuchu emi ake nunemo ehye jeme nujo eho te lebia mi to mo ten ye jan yo nibi be amateur plan no kenya isumolo ke nkwelo efe ni maha the boss say who happy idol adha yeah happy idol adha mi ake yeti na agbemu ne shin nyete me pi I couldn't get time to interact with you or ajia manye fajimaima mila minga nya fe ko na minga mlenche ngbomo manya che and hefe hini yo majole nibi maba sani bi modo bi mi no yo be ni mo ni ne efte di bi wa e patan le bi ahin
no money ne Chonchin kegboma de sign. Inka e wole mo femo e to body book man ku ya bombo clati mo femo. No e bombo clati mo femo e. Because hey na you akaka matwe jema ma atwe. Kajate na awie ka obi na je ne na e ko na enye ke no ko fie ma ne ba nya ke ichwa machine. She gbegbo ma de sanu aka na e. Once ni leke shika kubito e makubito wele besani ni amade beno. She fte ni hu. Ka wa ba awie keje Pambros ke ba glefe ke mba pete ko ni bi ami enu mo ni na ni bi. Obi opete wo yo pete. Ni bi we mo na ni yo na ncha ko gba nchi ko no kota. We mo ko wi o. Kede na kan jeme egbefen ke ba di bi e ba imero ye jeme. E wole ke ingbe yo ye danso mania me. Fe danso mania mi. Fe ye danso my last stop say. Nitwa Abrekuma West. Abrekuma West constituency in the constituency of Honorable Kwekuado. Yes. Yeah. Honorable Kwekuado legend constituency mi mini. In fe ya no. No more no ni bi kona nu ona. Kona nu. Ona nu pa di tashikon ona. Je hwemo. Ene no okwo ne lama mi ne. Video clarity ya ke ha manya twe fendo yo no ma job. Kumo he no ni nu efe ye le hia mi ye ni ake chu echi nu gbe. Hey. Ake no ayo ashu. Aya ashu echi fe ni yi. Ete ewie mo ajile. Ete ewie mo achu ehia ma. Ake mi ne wasade ewie ake nuwe ebe chumi. Shikumo nu fale ni machine. Hey. Nibi kumo chuna ni machine. Ene fa boy. Kawa ba le dide ye mi oba na yise. Wa na ku yese. Nibi je la pay. Waya kari se. Ahafu de Camara. Yeah. Kemba heni bridge yo. Hey kome ye nuwe. Ngeke oju ohi oba nyowu. Hey. Nibi onyo odumo shi nuka o nekegbe. O chichi no gbere ite igbe neken. Benu tajame. All in the name of God has said choke. Can kebo no any magic great tension when 4 days say. Shabu kon ye shabu na ligbe ye God has said ye God had wakaji bogbomo no le da kan jeme jugba. O ba yan God ami. O ba yan God ami. Ka we mo na ni yu one ka shabu bi mbotwe mi ohino disi kan tabi en yu o Kana me mbotwe ka di shabu bi mbotwe ka we mo na ni yu na jia no kwale ni ko gbele bank for me na metwa go botwe okwe nuwe eyi gota no mama ama ne keni ni bi ko nye na cho gwake bi na gota ye bi forget onada onada and nuwe hu fe je he ku ke bai wo na na kan the bridge agbona ni kakamara ne no ni je banana in ke esegbe ne fe ke ba fe ba cho mi fe ke cho ko le mi ke ya no ba no ni cho mi ni bi kadi no mo ne to na do ko o mo twinshi ni okwe no na apoten o musu ba shabu ko kwanu ne ke bridge ni kakamara ne kuma dale ne bridge no ni yo kamara bridge kuma dale ne no ba na ke nu lo ji mi ne ke kumo Ni lo le gbe fe no fe yi lo le ya lo le ba ni lunwo me ke ya ye se ko ne be fe ke agbogbo shi na ni bi amin ke ya circle da je megbe yes I think da je megbe ne kumo everywhere is flooded wa gbe ngo ba cho ne go ya no ko fe me mo no ya bi your place got flooded and you have no other choice but to leave everything in. Come on, what I can do what they ma to me. Adumozi late mo. Adumozi late. Hey, Paraku Bridge near Christian Village. Come on, hey. No more bear me e John Shikaje May June ke July. Come on, me people ne. Benibi, beka wa ke wo meka June ne better June ba to mo hatin because emi bibi ne bibi ene bibi ne pa kokra ajinshi bibi pa kokra ajinshi wo she ko this is just the beginning wo kaji shishije na epo ni nunwo e bi ene ken but fine na ma bi ake kaji wo bote
June me te ba to we haten they want ne be ni no afi me te ba fi ten gbom akọ enoko onyo ọkọ and from the look of things what would be here efemi na pe kula efemi na pe kra ake dam e po abasa gbele dam po ahwe se oh anybody want na ale ne nke efemi na pe po aka ba gbele dam won asa ahwe nu na pi na se kuma manya twa ahia na kuma hia mi ayile mi ji wie mo efe konoko wie mo de awie pekeka ake achingbe ni nu ye atumi eyin efe engbele ebe fall kumo le yo de denya ne e ba atuni ne ba shika de ba estimate ka di bi ye benu ba bote atumi ne ba fite atumi ni bi but you can come on all our social media pages and then see what we from live TV no ba na eyin ebe fall bibio de kin eyin ebe fall bibio ne kin. And then what you 70 years plus as a nation. Neither the greater the city of Accra, king. The capital of Ghana, king. So what else are we doing then? What else are we doing then? Okay, Ghana, 70 plus, Shingman Accra, no ba na ni efe ya yi. Go back billet power from you and nibi Mary Bartola about Nuneona if I it's a lot. You see what rainwater is doing to me, and I'm beaten and insulted too. Ever fall. Sunny, the National Protection Agency cannot do one coming on a machine. If I am much here, ona ke nad mobile round no mi he inte te atolete ablekuma ke ya inglepo that was show inte jeme woni she ma no ye me ni kwa social media okay ni na ke nad mod e ba wo popa no okay that is ablekuma jeme no okay dabi e ba danso me lisa down okay e wo ete oto jonju otojo jebe bo atwon be ni men wunu tumo lo eji amen e wo wie mo ekomeni nad mod bi anwie amen chon ake nujo bonde bale mekume a sa eni nu e ba ya na akehia infili na akechigbe ni nu e ba to ye bi egbe fa son keji no mo point eken noko be na ba fe ye bona so it's like me be ake be ke na kan nadmod no le akeshi eni ni ma ni egba mana ekenu wo ma tumi na epata ma properties ayen wiemo oba wi ake isa mini action oba take ye bona fe ni eketu enjola aba Yoni bi ama wi no kokuku ma wi no kokuku ena fa ni ya no na nadumo ye hegbe ake he fa he ni jinugbe ewi ake aka machunya jeme chunama ayegbe ne kule te compensation fi abanya ha more compensation fi na kumochun because of what you come about with thousands of people just never done compensation in which way ake make akumokuma chujinkume of recent Nlekaji Onwe, it has been in the news. Akumokuma chujinkume, like big buildings. Ekume in Wakakaba compensation. That's what I've heard. I don't know if it's a rumor. I don't know if it's true. She know ekume abaha a competition. Sorry, compensation. Yeah. She I know kumo chimon nugbe oto akumo chujinye. Kaje kule ma ni febo mo boy kulo yan foko. They could have to Germany, but they could have a compensation in the cane. Why you call like a noni? She can't chew. They chinube. They could have bought to come and not you no chigbe. They could have made to 50 or 100 in trauma the whom ye. But you was a kumama was an acumule. Because Melcomele wa kekula spawn no a condo feel or ne, or like a nutromo henny. Bebanga in me be a fish and a king. Man be any yo jeme
keji amochune ye leke nu jone no liake ena machune ye ke nu ne jenu chon ni oshi okwe na ma chun ye jeme anika ma chun etani nu esubo mi no ba ke ye ni beni bi gbogbo mo be nda no ya ba ole no no fi da no bodi ole aka jeme nu heni ameno ji me ni ka ji nu abo amewo mo ma ba bon government complain ba che government the government ba do ba wa mi di ba fe na ken di ba fe na ken di ba fe na ken she beni bo ya bo ole aka jeme hu anu heni some know the right thing to do but they don't do the right thing koni aba wie ka ba wie pa ka o na shi machine ehi ni government in ehi di bedi nu owo opo so the one aka ewie no ko alo no ko but nothing you know the right thing to do but you will end up going there to do the wrong thing. You'd end up going there to do the wrong thing. If you like a mistake, at the end of the day, then they blame the government. Many one shipon ke ha me at the point in time where I can nuheni Shame Kuma one city, FA, the capital of Ghana, FA. Kwaka rank West African countries ni here. First five can Ghana be me kuma ka many can be can logic West Africa top 5 countries sani Ghana ya mieko sikumo but what got am ye chichi many work na kan maybe when it comes to education I'm not deviating from what we are talking about. So when it comes to education Ghanaians are highly paid in school you were the particular way in them over no you are good. Aside that, there are a lot of things I can put in comparison to what I'm saying. Like, okay, aside education, I can talk about our culture, innovation. Aside innovation, I can even talk about the foods and then everything we have here. Well, when we are talking about the West African countries, only can get about it here, even our currency, even currency. There are a lot of currencies need more, I must say. You go to my Gambia, shka. You go to my Sierra Leone, shka. You go to my Nigeria, shka. A lot. About CD but that's not what we are talking about right here. What we are talking about is how we are choking our daughters. Kao yaga ni oshe very bio akutulante. Onake I don't know if I should say it's a lagoon or how I should even tame it. Kuma journey yomi. It's a gotago. Gotago yako journey yomi. Nibi ngana kote inshojiana yako boni inshoi. Shinukae no lolo. Nu ahu beni pi ba hodo ba kwe be rubber park. Can ni be journey sa? Don't you know ni jelemi? Don't you know ni jelemi? Wabe amagana wate wa here alo wabase. Wate wa here alo wabase. Sani na wa. It is so bad. Sani na wa. It is so bad. Because wabe wabata shinu wa wo okay. Bibi ken na kwe kra. Ready 2 days. Ninu mo ne. Akeke de mokola ke ba CMB. Ken ba guguloshin. Ngoko o na ya achu ni nu etashi nu etedegbe tashi ne kejugba wo ni nu etashi ne gboko na ya ma no ba achu ekobe no ba yi no ko no ba yi and this situation is so disturbing like the president of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama said onye we no ko de hana ko ne kan di bi because nu mo be mi ayo but the people are literally ranting like Accra is dirty. Well, I say Kumasi, the capital of Ghana. There are a lot of people saying that. If you go on social media, there are a lot of people saying that. Ake be bone Accra wo mujeba ake Kumasi fe capital mo. Wo mi ta ba bi ake na meriyo na kan wo Kumasi e ko ba ni ye jeme. Ama me ta ba bi ake Kumasi da bi jeme. That be like let's put hypocrisy aside. Okay, na kanibi afa. Jeme yi ke ye ba me wie na. Ni da bi anya kan na kan ko be Kumasi di.
Kaji Accra yi kura de a year. Mbesha ka yi or if you're 48 hours. They can more now continuous. What minute G a thousand hour from Accra be a na ka ha me jeme. It doesn't be for na kan. No amesmo. Ndabi ni ne makra bi no nyenta nya ba wo ka Accra ka ya. Amesmo. What small na kan we be. What game one was one we here fale. Because this is where it has gotten to. No amesmo. This is where it has gotten to. Okay, but Kaji Accra nye chi ba our capital ka ha me jeme. Ni ba meso ame yo bi e. I'm a sort of a very nibi. Bonnie are you a tree Ashanti region? Nidi, can you what a capital at Jamaica when I am bluff of a boy? That's how I see it. You was Kosha Kumasiona that the most common language you know now you are the tree. Bluff kumi. Because me look by the Ojame. Graduates can many Cassian in our feel no le fio kukeni. Okay. What can I capital Jamaica? Maybe enya before what ko pokwa go no happy don twi abawi so let us be honest and ko lele ko mi pani let's be honest when you walk where the Ghana afi for walk where the Ghana afi for because boni nu jio we gama na mi e fachon Ena wa chon ni bi Manya try very mako your video ko mimi. Nita watch that ka wiem on wo botoi. Aile because of a drash. No, heni nu a choni kwe Sunday choni gbe Sunday choni le ya. They ke be ka da ka le e kumoje me aile no he won. MCR over the time when I can video and open like a video fully with sound. Nita ni ko lawyer anale wi mo. Le yo de denya de to le lenche de atun. Le na de ke ba sa ihia. Benumbo okechwe bama igbena ne awie echon lo mo kewi mo and this video trended on social media what kind of video ba look back Mama, I should work. I should go. I should work. Papa ni ani Jacob papa ni ani Jacob charger gama ni ndo nyecha yo ablade abi wode encha wona boni nujo ete ni wonyemi yo e gbagbe bona fe ninu anaheko achon ninu ni suole ye chumi alo ishiami ni isafu sinefe ne fe ateshi awule ajile esa yo wo ba gbele wo pa simo wo ba fo wo ba shikome ke wo ba waka wo yibo e ba hwe no mo fiamo otwa akochome ni oyo numbo ne mo bia mi ne mini na agba na ye jeme twa ni owie bona fe onupai ni yo ma na mebuma ye amena ni chumo ni yano ye wo mane yo wan ye jirafi oba. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C,
To aid your child's healthy growth, BaseVite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With BaseVite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Oh, abladia bi wo hanye sefen wakanye eyebe wa ya idara shira woba ewo woba agbele oyiboe bona fe ni mo fi amoni ko wo bia ne etwa beni nu ani no ena ne gba ye kuchomle bona fe ni onupai na me ko ma lo na dmod bi ameba na me ba kwe mo fi amono yo oye assemblyman ye akuche amni MCC say jeme amini chumo poten eja keke boko machun ne machun eke manojo na mo hale peme de nala kan hegbe na mo hale leken gbegme wolo na ke machun de nala kan hewale ke hegbe de nye eyama chun ye jeme iwo wake yiboy ba hwe no bona fe ni otwa ni bonwu ochon eni otwa kejo ke nene gba nye na ye ma no bona fe no fia no ke to enjo laba yo inche beke yiboy ahwe no hame bona fe ni ametwa ni yo na yiboy ni yo infoni ehie kokwe tv ehie obana no 027 432 4331 027 432 4331 tra ni bon okay osusumo aba eja ke nuwe nemo bia me ne esuma twi ye joy ke libi na ke wonu jo amli agbene ho ke ni amomotwi ye ni esa ene mefe ani twu no eyitumi obon jiboy yo je twa ni okay osane aba yo wokwe no joy ne ba ne ba hu ne ipa ifolo atoli yo ablade oye pa no ogba ke no track ejo yo ewo eche ni mo track ejo ogba ke no track ejo awo inche egbe shi yo ba nyo tra ekon yibo eye no 027 43 4331 tra any nujo eshe ojene wona yo ablade abi eche yo ablade New York man no ogba eke ni o tra kejo good evening. Good evening. Oyo machine no gbe ike no track ejo. Colleague no ni gbegbe. Yo.
Anukwale. Yo nye. Kenu fi ohwie ke ka lo nu alo fa wo bola. Yo nye. Oyi wa don. Yo no. Yeah, no wa you ne. Assemblyman ni yo akuchu mi. No yo pamplo Bomo ni okwe leke ni nejake blema wa town council. Leke town council ne wo libi komeye ni afi. Bia na efe tumo anme ni e angmeshi. Ni mo fia mo mfie no na esumo. Won kpafai yo poa. Mo ne afi. Ni no fia no aya no jogba. Yo won enche komo. Won ye we town council e. Your fan shiba me but watch no your fan can try. Ya mute your TV set nya hawo. Ko ni kadi nya try won ye wo kenya agba sande jogba. For the call try boy it to your phone no ko na ko ba agba sande because ko ba bu your TV no wonu ohi ojogba when you find ni kadi nya try nya bu nya it to your TV no ni bi when you ya gbene. Yo ewo town be ni wo you amewie won ye na etwa ewie town council. Blema town council Ingbele yo. Wablema town council Ningbe echon. Keji wablema town council ye jame. Libi kome ni yano ne ani nujo egba keba. Joy ni woke wo gota mi egbe yeko. Eja ke ne ya atika ekome. Joy ete atika ekome. Woni joy atika ekome eke na agba ha me. Bola che kwamo. Kwamo nu fa le ni ho. Come on. Come on. Let them incomplete. Nibi kumo. She ajini yo she fe no jino ni nuete mi ne getting go ne. Ebe hingme no kra. Ni wo ya man name. Ni awele assemblyman no ni dom fefe. Assemblyman ye jeme enwe. Aye committee youth committee. Youth committee members. Members fe ye jeme na family he Leke youth committee members say ame wona me yo akuchu we mi mene amefio acha me committee ye keke alo acha me committee ye ni amekwe ni akuchu we ayano ni ma ayano beno ele maka ke shikeji awobo youth committee leader ko no tashi ya akuchu we no fi akuchu we bo mode ni bolen chokela kan position e egbe na kan abo o ya no kan ame because kenya fe ko e kala kenya ba tun ye lichumo then don't take upon that name then. I mean, it's one of them, but actually, one abu, ya obu ni. Honorable ni chuni. Yake sana chuni because kamembo. Honorable ni chuni. Mengo, She be piole. Jenny, amechu ameni ye. Amechu ameni pepepe. Bomo de sambate si nyonte. Ba chick ball I will got kadu mon ne ken. Kadu mon ne. But Baba Sabola ne fish wish she be san ne. Be wo e chi ehwe nu amini nu oklaya. Afio ni nakan. Afio ni nakan. It is so bad and then people need to check that. It's so bad. Sani nawa. It's so bad. Ebe yin bi bi. Ebe yin no. Sani nawa. Yo ablade abi yi boy jele no 0274 32 4331 cha ma kucho mi yo ani no ne egbo na yejeme cha bonafe ni meni ko mano wa assemblyman ke wo MCC se ni ojeme amefa me bomoden ni ameba yi ameboa Jo wanyemi yuwa kume eba sheshi ni eba chon wegbe keke wake sande gba ichano wake le yo shin anem lehun eye no ko strut ko chronic ba hawo la kan ye ke bi e she imalebo ke oyu oyeye mi ye eba hin ke bi e she lojofo ye na eba hin ejake no ne ekeba eba chan komoi eba cha plamoi na agba ni yo mi fe e ba shanton ye jeme ne ho ise efun ewo e ba se anye ogbe na loye o je fe jo game ba ke o ba ken
Ovake. Jo. Kebeko ba boba. One way no jo. Ni eni na ya akutwa nu mo na de no ne. Ko chombiye nu e ba hwe baba o ma chujin ami. Mene ni tabie ni kebo yu one me di enche. Itu mi fin yi. Itu mi yi. Eja ke eni sa ke amachu am aka amachu ye jama amachu ye. Ate amachu ye jeme de ha ni wana hijole. Ewo ye okuchu emi e te jeme hu ya no e ha ten. Baba jeme le nupo nye choden. Ochon. We jole mi. Nye jole mi. Benye no ngo. Be mama ta uchu ye je me ta mini po single room self contained. Bo mo den si je me mo ne. Meni ketun ba ha ibo meni na me no ni. Amege tun ba ha ibo na ba kan go na ke na gando small. Wo shi na ji bebe aka. Ni chon be hin yeta. E wo me gba no me chon na me ke nu ene na ekwe bata me kuchu we me. Wo ye moko like we is it Ablekuma South like no Ablekuma North. Wo ye ngbe nu wo yo le. Ablekuma North la ke je me mo nu e mo jo ne play ki o shike ba. Be je fi ai. Ni wo yo le jo le. Wa lente. Really? Wow. Yo. Inye. Ile akeshi oye noko ni okuma mambi. Ni bi no okuma mambi e. Achon kenka achon mi de che kenkwe o promo be ne ya le. Money ba mi sin be mi se wu ke ngafen. Wow. Ni bi wo meta o gbele yin kuku ko ha wo. Eke no chon wo mambi ye be no ba no. Ke libi no ba fe wo spices on ha wo. Mi ba ho ni. Nti week ni. Ho ne. Ho ne gbeke. Mi ba live yo Mashi TV. Ni program sumo program. Ochon. Ni bi ni yo sumo. Ochon. No dan ke no nuko dan fe. Ochon. Wo ge fe wa ba hanyi yo Mashi TV. Wasani kenye nye kwenye gbele anye nye volume mke ya nwe nye tawo nye fatalo ke fita nye ko be ko bo mode no ata yo O shina sande wa lente no tawo ashno ke wo he ko sa ashno ko pa ko ke ba wo be ke foshi no e fatalo lente ke wo he she ko ye ko mo make mo sha ke mi abo ane fe lose ane fe gojogojo yo e Ochon. Because I should know about mommy give a fairy be. Wow. Oh. Or fairy be. Or I really more jimpy. Yo, we mo strut ni no ni ka bote gbalami ne hion. Ke no ni ka bote gbalam ne yin fi o ba sa e fe. O ba sa gbala ne fite. Ke no ni pa ko e ba ya no. Jo le fe mo mi nsani. Ochon. Ni be pi. Jo le fe ye mi. Fe ye mi. E wa ka wa na jo le ko. O ba bo mo den. Oba na jolly e ko wa. E wa me be mele twa me be poten. Oba start 10 p.m. Ochon. Beke 10 p.m. Beke bi fan wo. Beke mi ko be ko wa ko make mo sure ko ban le fo na e wo. Ni e no ke ngbele volume ni gbe ke yin chen. Da bi. Beke je ke nye ba ko nye ba gba nye na nye mo kwa sha beke be nye kan ba fun agbo e na da. Cause we mo wuluwa. E ko lo yen we mo no ke ko lo e fatale e ta lo e fi no ke gbe ni etin. Ochon. Abata la e fen ye mi. Yo eche MCR ko ye je mo fa ne obanye oke program e promo angmen ye ni man bi anano na achon. Eja ke ho ni ba ne le mo ni gbo en cho ba te. Ho ni ba mo ni gbo en cho ba te. Aba fela ni bi ko me share me gbari en che. Ko la ko se ko e bo mo de ko ba se. Program ne akesumo o the flame still still flickers on my wall. Hello, you mommy me. You will come in.
Inyanyo making smaller. Omashi TV is hosting a program called The Terms in Love. Waka nibi nidi sumu, nibi nidi mishe, nibi na fia sumu, nibi ni jano sumu. Je beke bi awemo, show nupa awemo. Waka mama ba kocho, no ba play kishin. Waka nibi ba fe nibi. Na we ono yo sumu fe, oba je fe yo. Oba kase ni, waka ni kase mo ba fe mu. No ba pa, no ko mu, ba fe wo ni. Niemo, nibi pi yesu momi. Shinya mi natui, inyanyo natui. Oba kase ni, sumo leje gidi. Shishiti di kunini. You're my candle mirage. Ablada bi be no ne ba no ho ne no hie agbele echon yo fiu ni atwa bo fiu simoni ba ta semli ni aba yesu motwie e hia ne ewo ma bile ake leke program ne ani ba fon me ani de keba shishin e ba fon ma ni keba shishin allo ekome ne ba ta semli keji olako ye bo ya available wo ba ni achebo nbo mo ba jesu mo be no mo shishin ni olomo ye o ha e wonye o program o ko mo ba tashi allo o ba fon man ni ameba program shishin da ini ken kometa shin ye afani ma cheme no no vie mo dinvulu vie mo din fin kwa sa no nyonu yi kinke mi pe matashin le enye macheme wa mache onupai youth bi keni bi fin ame fam baba mo fam baba wi aba wi wa ye meji ke hin meji mbe mi oh dabi obla ya ni bi afi o ni ke mache yo moko ni dumo na le no jugba ni ka ke wa ko me ne yo mu ni po e o ba doubt bebe ane yo mo bega no mo mega nton Boy, nya fi anya mi ha odugba nya fi anya mi ha bia na wie mo ko ne baje aka ke ye meji yen ke ye meji ama yen ma ene iwo oblan ya bia ko blan ya bia ne ba aka me ko e ko ni wa ye me ko na no mo ye bibia mo blan yen ameke ye meji ama nya me ko ye mi en wa me nya me ko ame bebi ko na me le we wo ame go masuma akashi ota o ye mei ni ye meji ke himeji ni amede enche ameme wala no kama ba la kan gbile no ba invite ame chemi mama ye be your machine no you want me no ba ke o son loy maka ame ra don ake ame yin program nurse na me kwe ekome hu ntwami ekome hu bi mi sandi ame fe ame ra don shimo ne sumu jiloko na asani wonye woke yin wonye woke fita wo me bi na me be sumu je sumu kinke mi wi age sumu je nunke yo shinlepe sumu nyanyo sumu weku sumu fe ye mi ku wo masumo ni mo fia mo eta o mo ko ne sumu ni lewu ele mo ko ni sumu le nenya chike betemo ke benke mu ni be fe be ena ke na nuye mu ake eye mokoni esmole mokoni ke teshin mu twale mu dwen be fe be ke fe na ka mu dwo mu gbe na e o masmoni mo fia mu ni oye wala mi ni mo ye ko wala yo de ele masmoni o ta osumu ke fito ni rado jo o ta osumo ke fata ohi yo odesika anje na go shika bia neta ka wiele na kai da bi ihe na ka wiele na kai no don't say like that don't say like that where you shika ko ami mi na ke oda ke ka ke odisika mi me disika na nkasa na se chere se obi like mokoni yehi wani shi washketa ku krada kai ka wiele na kai kra ni jc just man no ba ke me ke shketa shika ku eta ku ye ku ma una hu shika ku eta ku ye ku shika ya wona tam isi ho yeah, nane kakra boja nuishi. When it be to my final words, the most important thing is His Excellency John Dramani Mahama, the President of the Republic of Ghana. Ewe hino. Kode hani nadmo ke EPA, Environmental Protection Agency. Ame wo am hino. He fa ni chumane hi akumo.
he fe he chunima de hi akomo nke share ba ha the regional minister. It is all relevant. I'm a fan here. I'm a fan here. Me. What kaji? I'm a numi here. Define it. That is the most important thing to do. Nke ngamo baha imami dina ahine mami wherever you are. God richly bless you. And what be you mo kuku no pejino. Jo manye ahine wakaboje no eche. Odesikake ifya ni oyo. Nyongmo. Maybe one final thing. Why final thing? Minta no ku shroud. Okay. Ewo. MCR. Ofane inside no ko ehabo. Ofano wanye okay. Me telie no hami. Ye ishibami. Jo abladiabi me nienche inyaho infoni akenne tell you no be next month ni June 12-13 waba wole 12 ni wotole 13 abagba ekocha ye wagamanya ni boy tonowe bisini ami abagba ekocha ke awole ke ba wa sale ye jame no waba shi pe ke ni bi fe ke je chele gbedi na ehun wakele baya Solomochumi ya Pentecost Christian Obo Maryville district ni eyo St Mary's and filling station adjacent jeme wakele baya Somochumi ye woba fe enagbe Solomon ahale keke wote watole ye dansomam fefo kaje wote watole ye dansomam fefo eke woku wose woba bukom park no ye dada buku emi keke woke inagbe yara fimo fe eba chano fefo eke no fiano efefo ewo mi leche nyaho infoni nke meja ko ye je mi fumbo ninde ni oba wami ni mafo nyaho baba ni ba kanshine baba cho oba fe baba cho ni to gbene no mi ha Muslims be fe afi ejake ameye afi titirile manuel ye bi eye afi she can lo hakomi wona ken no many ba ha mi lo egbe ni chita clean like I know me chano me ha abula fe oblanya manche me ha le ni tetemo wa mo kenkle mo me ha bo afi o afi ake oye osala fefo ofa ne maba ni mama he inchina lo me denche NCU ni gonti ajobu nyumo ajobu wa nye mi ho no mo ko kemi akoye sham shimba ngabo nke o mi ya ikweke ja ngabo nan ni ba tonje we ngamo we fefolo ni nyumo ajobu ni emo inten tram ni ohawo ni o chefe neken ni bi papa ino yo ke ho machine no ke duro be na fe o machine aye hin feneken o machine kwalo efe nyumo ajonye me ni uyo ame afife yeleke bia mi ne nyumo ajo ame yo ablade abi tomo be ni wo fi olete da keji uchi te alogo ibale eye shiche oklenye mpoma o okpeleje lede wake nyeke shia kwemo chiro